Pozdrav svima, Gogi ovdje. Lijepo sam se srikto, opet moja 2 sata i ovo i ono. Snimao sam video o knjizi Garbage Man na engleskom. I to je sad gotovo. Tako da imam sad to moram urediti, promo video i ovo ono. Ali nisam nikad ni na hrvatskom ispričao priču o Smetlaru. Da je u stvari Smetlar baziran na istinitoj priči, istinitim događajima iz mog života. Nekad davno, nekih 2000-ih, ja sam radio u organiziranom kriminalitetu u policiji, u odjelu za organizirani kriminalitet, nije bitno gdje, negdje, i radili smo naravno istrage svakakvih organiziranih kriminaliteta, između ostaloga jedne bande koja ucjenjuje po gradu, i ljudi, ta banda je imala šefa, velikog, jakog, moćnog i njegovog glavnog bodyguarda i neke druge ljude, i oni su ucjenjivali na razne načine, uglavnom traže žrtve koje su slabiji, koje su podložni takvim njihovim radnjama, i onda su ih tukli, ucjenjivali, posude im nekakve male novce, pa onda traže velike kamate, 1.000.000%, pa onda to ide, ako si radnik u tvornici, sad ćeš mi otvoriti skladište, pa se odatle krade, pa ćeš mi odavde donesti ovo, pa ćeš mi donesti ono, pa se mi opet dužan novce, pa onda te isprebijamo jer nisi, ne znam, napraviti to i to, jer mi nisi dao 7.000 eura jučer, danas je 8 i tako dalje. Onda su ucjenjivali sa fotografijama od cura, raznih u onim zanimljivim situacijama, pa su te cure ucjenjivali i tako. Srećom, bilo je hrabrih ljudi koji su to sve prijavili i željeli svjedočiti o tome, ali mi smo rekli ok, zadržimo sad za ta svjedočenja za sada, idemo napraviti pravu istragu. I onda smo napravili pravu istragu sa, kak se spada, sa prisluškivanjem, sa pratnjama, sa ovim, sa onim, i normalno znali smo lijepo kad će biti jedna primopredaja novca od tih ucijenjenih ljudi. To su bili neki radnici u jednoj od tvornica velikih tamo, i kako ćemo mi ih uhititi? Uhitit ćemo ih na dijelu kad prime te novce u ruke, kad spreme novce k sebi, to je neoboriv dokaz i tako to. Ali da bi mi došli blizu njih, jer su to vrlo oprezni ljudi, jer ne možeš ti sad doći sa nekakvu zasjedu napraviti, ćeš te skužiti, tak dalje. Kako smo to izveli? Jedan moj kolega i ja smo se maskirali u smetlare. Lijepo smo obukli, dobili odjela od gradske čistoće, i odnosno od čistoće od tvornice, oni su imali svoju službu, metla, lopatica i meti. Mišća filipartliš, kak bi se reklo, i metla i perider, i metemo tamo točno u toj lokaciji gdje će treba biti primopredaja. Točno smo sve znali i ti radnici su tamo. S njima smo mi sve prije dogovorili, ništa se vi ne brinite, mi smo tu, i samo vi, kao da nas nema, odradite to sa tim kriminalcima i super. I nas dva metemo, svaki je nekom čošku, svaki s jedne strane. I bilo nas je samo 2 na 2. Pazi, ostali su bili skriveni, bilo je tu još policija, ali su bili skriveni u ostalim prostorijama, ali mi smo bili oni prvi udar koji će uhititi te majstore kad vidimo da su primili novce sa sobom. I nas dva, ja sam tad imao dugačku kosu do ramena, ne ovakvu da me nema kose, dugačku kosu do ramena, i uvijek sam radio undercover zadatke i uvijek sam bio uspješan, zato jer ne možeš skužiti da sam policajac. Uvijek sam radio 100 čuda svakakvih undercovera, kao narkoman, kao drogeraš, kao pijanac, kao smetlar, kao ulični čistač, kao normalni putnik, kao putnik u autobusu, kao gost u birti, svašta. I nikad me ni jedan krimos nije skužio, zato jer sam izgledao isto kao i oni. I još gore, kad sam htio. I sad mi tako obučeni u te smetlare, metemo, čistimo, i evo ti krimosa stižu sve po dogovoru, stižu 2 bossa, veliki taj boss, ogroman, velika, on jak, on najjači, on boksa, on trenira, on mlati, on lema, ovaj drugi isto, taj lomi koste svima. To je meni tako smiješno kad se ljudi boje takvih, ali nema veze. I sada ti njih dva dođu i tamo, de moja lova, plus pljas, dum, daj mi lovu, i sad ovi dva ta radnika svaki jednome daju novce, daju svaki svoju kuvertu, i ne znam više cifre, nije ni bitno, kuverta pređe iz ruke u ruku, majstori to spreme kod sebe i kolega i ja skačemo, bacimo te metle koje imamo, vadimo pištolje,
policija, krim policija, uhićeni ste, ruke gore na zid, bum, ruke gore, ne mrdaj, ne pružaj otpor, imaš pravo na šutnju, na odvjetnika, sve to redom, ali kaj se događa, ja to moram demonstrirati, i sad kak mi skočimo, bum, bum, ovi veliki, ovakvi, otkazale noge, doviđenja. Opali dolje, ja gledam, kak sam primio čovjeka, sam se bum, spustio, odjednom bum, nema ga, nesto, rekao ja, Bog te neće, kud ideš, diš se gore, ne može se digli, ne može se ustati, ovaj drugi isto, ovako, nevjerojatno. I poslije sad mi sjedimo, uhitili bi njih, zavezali, odvezli, sve to ide po 1, 2, 3, nije to neka komplikacija kad ste istrenirani u vježbama sa svim tim. I došli drugi kolege, normalno pa ih pobrali i sad razgovaramo sa tim krimosima, pokupljamo njihove izjave, daš im papir da oni pišu, oko na kriminalističkim serijama. I sad oni nešto tam brljaju, pišu i razgovaraju s nama, oni meni i tom kolegi, Bog te neće, kad ste vi došli, kad ste vi skočili na nas, ja sam mislil da ću ja umrit, meni je srce lupalo, ovo jedan i drugi, oba dva, kaže, ja ne znam kaj se meni dogodilo, noge otkazale, bum, ne mogu ništa, ne mogu ovo, ne mogu ono, ne mogu, iznenađenje. Znači, kakav god da si ti manga, da si misliš da si manga, da si ovo, da si ono, ako nisi spreman, nisi istreniran na iznenađenja i ako samo očekuješ ti si neki onaj, a u stvari nisi, kad ti se dogodi iznenađenje i kad dobiješ po lampi ko što inače takvi daju drugima po lampi, onda gotovo nema, svi padaju i to u svim mojim undercover akcijama, svaki taj moj iznenadni, ne moj, nego i od mojih kolega, nikad ne radiš to sve sam, jel? Svaki naš iznenadni napad na te kriminalce je rezultirao da oni ili padaju, ili se rušaju, ili su iznenađeni, ili mi spadne pištolj iz ruke od straha, od ovoga, od onoga, a sve vrhunski krimosi, jaki, moćni, rasturaju, razbijaju, lome kosti, ovo, ono, ovakvi, nakvi, moćne face, jel, prema javnosti, kak bi se reklo, a za nas niko ne zna, ali onda vidiš ko su stvari moćne face, ko iza scena radi moćne stvari, a ko su samo glumci koji fantaziraju i misle da su nešto. To vam je istinita priča iza Smetlara i onda jednom, ne znam, nije bitno, bio sam negdje u nekoj zemlji, imao sam vremena jer sam imao periode kad radim po 24 sata, pa imam periode kad ne radim po 24 sata i onda treniraš i kaj ću, rekao neću gledati serije i filmove, gubit vreme, idem pisat. I onda rekao idem napisat knjigu baziranu na istinitoj priči Smetlaru, ali normalno u knjizi sam poludio pa je ja da sam Smetlar poubio jedno 200 ljudi, ali fučkaj ga, Smetlar mora čistiti, to je tako. Eto, to vam je pozadina knjige Smetlar, je istinita priča iz mog života, iz doba dok sam radio kao inspektor u organiziranom kriminalitetu u policiji. I to je bilo vrlo zabavno doba, i ako imate takve afinitete i takve porive, odite to raditi, to je vrhunska stvar, to je nevjerovatno. I radite dobro i pomažete ljudima u njihovim najtežim trenucima. Pozdrav svima, Bog je out, vidimo se.